This is a traditional home, traditional house of Nisi tribe. Ngol nyisang nyiga nam mesi. Ngol jubli nam lo ngesi dopa, jubli nam lo suge ngole. NBC kampanye motola udgo aso nyikuba. Masam ngonolam. Sulu katam la so wer tang tan sum disang sengam. Nolam mo anya jagi otabing tamla. Ritarne los nam lo sunula anya zabe kal dotoka ai. Halo nga ga abang buru ane abu yahangku oge buru barame tungulong. Sulu aluso mulai umpan yang mangpado. Nisi Baptist Church Council anya nyangren samgo so boleh sodo ko Golden Jubilee la. Hun anya ngala sodo be sulu 4th December 2021 so. Di Golden Jubilee namlongam sirim gadirum rumrap dokube. Mulai nying poteng anjing go hatar ya lah. Ongol sikaya kune mikima kune ongol ge anenge ngol ge abu abang buru si akum donya do ngol si kato si ngol ge so katam si ngol ge kinam jake abang ge murhe abe so ge HGB so model be so ge sikam hapas to kata wesinya kara hanya doku. Oh normalan zakam alebe hato ngul humra na sujubli namlo be anyo ngule kaya tuju ka tuju si namlo ngese modong do sa mapepa ko sa sala aso gani atar sa sala ila o ete da kida karna malang rinya do ko so namlo telam anyo katam kasi sujubli namlo ni NBCC Golden Jubilee namlo 2021 alang ngule te ipane ho gabe yes jang anyo so ngul NBC Jubilee soba nang pana 17th loge 19 December ki abengul ge model ke general ground so oge so Sunday ayuam mulai raso tarine bonfire mala hoga hanya tuka kabanya tuka ala bingtam ho ka ngara update mal do tar ngol ye hiso hal do dume ka hal mo katam nepe o nule kala ka ala ngabing pagrine oge ale so lanya serim ge so alo lopi dine durum rum ar lokengam oge lopinam loreng ki abe durum rum la do tar malang jake hala dabatang bala sobanya bala pubu abu inu yumudu be oga habu atto atenya sang iji koga dula nerapa ka kasang la ategela oge singing gela oge so duk dule marla pudum gela nerapa malang haga dula so ngulge indigenous am atto culture traditional am langula kala so amnya walas tuka ai update merin pe kaldo ya tuka ai payaling cho malang payaling cho ngol ke NBCC Golden Jubilee Celebration ke committee oke NBCC executive oke NBCC ke ACM AGM malangam payaling cho sulusu ke colorful namlong am si decoration me pepa oke church lo ke decoration malaila si namam anya jamapa oke singa nyime nga aming tar Thomas ngol sulusu ke NBCC ke 50 years so Golden Jubilee Celebration am हो गए नामलोंग हम का जितनी बजे ओपन मतारी और हम विटनेस बतावे हाई ने और वो मलंग हम रिक्वेस्ट मधु मुल के जिमान मुंजेशन को तोलोंग ने सुलोसु के गोल्डन जुबली सो नामलोंग हम इनॉग्रेशन मता हाद उसो और मलंग हागे दुला सोबा यरबात सुलोसु गोल्डन जुबली नामलो सो दुrum rum ko so singol abang achen halo range loge nite ga tenge malang atto ge nyingam potengam nyegam abu umre tabe haj paku oga ngo sete tuju na aminge gue ngo te murkhu oh sirum nul drum rum ta apa iso ogul charge loge ngo model village Baptist Church loge oh ha ngai nuling panyer pa ai ploda oh ngo namlo ga suyum nama kunal bade ngo gam ngito na aminge gue na amin dingdo tarupe ogul charge loge nalon TVC troke oh nul ha ngai panyer pa ai malang pa hing puja pa na aminge ngo te paka ngo na halagan tan Baptist Church loge so selo nul apa ai rum tabe achina aminge ngo emine tekinyo kum ngoso ge nahor logon range ke chairman ne ngoso sol durum nam so ga ate durum run wa ate rum di bate na aminge nga amin likha tate o TVC nahalon tologa local pastor ngola sojem so namlo durum talin oke na aminge sar nga amin Maisville ngo Morel Baptist Church ga oke si Golden Jubilee NBCC Golden Jubilee namlo durung susim haine ngole VIP nga hatai guest hatai amul kajin humre derel anya so de dog nule anya so ga nyerga ing pa yang mang pa duka so
orang donya ko butung de bule si sima de sergo si apa kan mangi jila anya ja soga nyerga jilaka hogang mul ading tolong su channel so kaga dula harang ul continue follow up mala suka ai payaling cho ngosi nalam bingpi kulas orang behala kula hogang namlonge hogang mapa kune hogang makima apa kune misa katam teso singul ge NBCC Golden Jubilee namlonge ngo hare kune hogang si ngul ge bruwe bermenge anenge abwe makima dong nyado hogang si nyesang namlo gue ape dune ham ngulam si katam pa oke si ridong dong ngulge anenge ngulge na aminge ngoliha anya teche noing pu hanyar pa ai emploda pa 50 years ko ke soling ngole jubling am kapa dev jipa ngole isoram pa lincho nam kampaya lincho kapa ma ba ai gosin ko ba payaling cho ano men ogo mo dune peta ke ai tane tang ne sing ai ale pa uga ane no uga aminge teche sir aing po pare so nyonso emplo siri nahar lagon renja drum do ai ono le makima mal donya do ale pa uga singul ge nahar lagon range ga ngul mete de nga parte de nga ringte de nga malanga ju tenya la kola wasi tangne de ne sing ngul ga nyinga one sing modong nya do ko wasi hakum pa ane na aminge gue nga aminge na ba mi jang leke ba teacher no kon range no so Golden Jubilee so do sing pu anyar pare ngo au ja ing pu pa no drum marum ra bagai chotare ai seri mul dro marum ge chotar ale ja pa ale jar to ka ai oke si nyejere malang de nga te hanya do oke si na aminge gue no is gya kum dong do ai ke je ale pa ing pu anyar sepa ai oke si ngol ga si emi ga tenga aku si dogol apa aku si rum ga do ko na aminge gue ngoliha kasa ale pare alpa nol sirum rum ga tare ai ale za apa no aminge ngo emina nilam jiri liha so apa nya nam asi ku nakenge asi si dungpin rupia igin harja acha oge peta oge te kukam ai oge he si sore sab sore sebe sorang ai ngul pa apenan no ing pa nyar supa ai pupa si dia kan puci ogolo di kam pachang ai di kam laga manam it is made up of clay used for cooking and for boiling water and it remains hot for many hours in our place. It's called dikam pachang epa oge si modong do oge ngulu sulu si burga drum ne senge makima dong do oge si anenge bol nyar spam karnya doku oge si mete de nge tongbe penya paku jisu ke be boling puanyar sota nyarta ku be o si malanganya pa o si agenge rapki kiting chungkyang be kajo nyingule opening kala ame paraptare ku asanga nate pela paku hukunga be kulop pe paku o si ona aminge gue nga mina Jonita techi no aing pu supa ai Golden Jubilee sa hange hang pu pa ai pupa oke si ini gate aku na tunggu pela pa na aming gue ngo gamar babi no gulo range lo ke dem side pati char nahal ham range lo no sirim rum tari ai muslim go be ni jisu ko sto ni kumrak rela 50 years ni siam go be sang mo pala sang do ji pala ngole sirim kumrak do la rum te ni ale pa ale jarnya angnya to ka oke si ngodan nge pacang taka trala gare ko kajo nya ngul ge nyagam koi ba are ni rumra chira dok betale pe gare kula ai ka me parta na aming gue na aming gamar yainge no ka no gol charge lo ge dem set nahal lagan range ale pa kajo jo babi nya hangu pai singa nya game ale pa si gamar ini gupalan kaela ale za pa mile za pa oke si tangne dene se me kima ane na aming gue na ing pu anyar sepa ai drum tari ai oke gue si dene se ai hamno kajo anya chine one to ka ai ale sonya nya to ka oke su nam su eme su gate dengan doa ma depa si makima dong nya do
pacang udong tikta alakula, tapi tinggal mikima alakula. Oke sih tanya tang nese ngam kakak kara alakula. Ngulnya hama that this is called preparation to welcome our guest. Ngul guys guest tam sulu welcome untuk ku besi mikima adongnya adoko. Ane na aming gue. Amin ngaga. Cirinya. Ano gulo charles loge. Ini po anyar pa ay. No sirim anya drum tari ay. Ale bereto ka ane na aminge. Nga kasi kecil binang No gulo charles loge. Popo ge. Ale pa. Si aku dah na aming gue. Divya Sangka. No gulo charles loge. Moleki baptis church ga. Sirim drum diwe ay. Ale pa. Si ane ngabul makima nya la kumalang hanya reku. Kasi tang sengam si Joa dama nya ge reku. Hoga si kasi tang sengam be makima la kula ngulga ane abutung no kasi hunyang. Guna kaya nga hunyang ay. Punya Tuh tarik ay. Cang perso ay. Cang perso ay. Ama guka tu na katam sikat. Hebe udu ay. This is called how we grind rice in our traditional home, and these are the women. They are getting ready for the celebration. Na aming gue. Tokia jur. Ngulo charles loge. Leki baptis. Na aming Teci ka. ale supa ay. Male. Na aming na. Mo yok mo kuya mo. Na aming gue. Ngon nabam sangke. Ngulo charles loge. Model village. No drum dumalang may kima atong do ay. Si maya pa kung Si desetang senga ay. Sirim desetang senga be paka mate penya paku. Oke si na aming gue. Ichaku. Ngulo charles loge. Model village baptis church. Ale ja no drum to ka ay. Paya lingcho. Oke si cha ko abyange oke si nahar lagon su range ge gate atanga be ni ko be dane kaya alkam samri modo be na aming gue. Na aming gue. Ale pa. Oke siya boleh makimala sirim boleh kata ada malang hal donya adako atau nyingam. Ngor continue update matarine suba bulka cha tari ono malang kal doya to ka ay. Na aming gue. Popo talaga liha yapi. Na aming gue. Ono la so subli drum kata apa ay. Na lagon range ay. Oke ale ja apa? Oke na aming gue. Ngo amina lichat ma. At ono so jubli drum kata apa ay. So taba. Ale ja apa na aming gue. Devya kach. So ko matay nol. Ngo jubli durum rumin kata fail. Ale ja apa shrim rum tari ay. Nyinge atari ay shrim. Ale ja apa? Papu charles to. Ini kam jipa ngul surim to tari. Ngul hanya to ay. Ke.